Golden Harvest Presentation presents Kola Yuan Filmo. Film Eastern Production Limited Production. Jali ayimochan in yagarutse. Film bayiswede they defender. Bisobanura umurinzi baba defense babita ba defender mu cyongereza. Prince Changa, Kandi Changa, Justin Mark, production designer. Gordon Chani King Changa. Na mazina mashinwa Tamla Keputo. Na mazina mashinwa Jali ayirimo cyane yabaye producer yarahimbye Jali. Kali yani director yarayoboye. Uko dutangira n'imodoka yari izanye abantu bakomera bizi imodoka zigeze kajya amadarapo. Nanone za plaque zigaragaza imodoka z'aba diplomate. Hari igihe babahagarira ibihugu byabo mu mahanga cyangwa se ari abanyema cyane niko biba bimeze abantu bahagarira ibihugu byabo mu bindi bihugu. Bimeze bite forecast imbere murareba muti ni sawa kabisa. Abari kuri piscine inyuma murareba bimeze neza abandi baca abana abarinzi baba bafite itumanaho my friend baravuga bakavugira mu ntoki ariko muri yo bavugira mu ntoki mayi bigenda mu matwi. Ni nka Yanga avugira muri manyeto bigaruka muri televiziyo. Ukanya babayobozi barimo barashamo barakwereka abarinzi icyo bakoze. Filime yitwa Defender n'abarinzi cyane n'iby'umupira bakunda kuvuga ba defender n'abarinda amazamu. The defenders bije mu mazi bahita bajya kuri ba nyakubadura abandi barinzi. Nyakubaba byakuyobera n'ubwo waba uri umupimyi runaka wayoberwa n'indi ushaka kurasa. Baviramo kandi mu mande zitandukanye muri piscine harimo babiri barashakamo umwe kumurasa. Havuyemo abisore bine. Havuyemo amakipe ane ku buryo utamenya ninde bashakaga kuko bashakaga ari hakuno n'umusaza gende sa hakuno abanyamakuru baje birukanya ko babigenza bite abanyamakuru no harimo abicanyi dore filime Fatu barakadestroy shuta murash nundi murinzi winji komba bari barinzi umugabo bose banabi dore filime bose hafi ya bose killers in the duty in the city. Abicanyi mu muji harundi defender winjiri abari barinze umugabo bose barabagize nabi nundi defender winjiri bose bari bigize nga ba defender duri nyuma yi kombe imbere arabandi baje arahindukira ibi nabyo ntabwo byizeye nukizera umwana w'umuntu ngo mpaka ari nabo ntabwo abizeye nubwo barendanye nawe arabareka bacaho bararobye arakabasa atangira gushakisha abagabo tungane zara abandi bamwegereye. Private conversation. So if you don't mind, why are you just sitting there? You must. Foto baraka kamera baada showa musara muri kamera yitambi wo yarinda arindi benzi yaje benzi sana wiri wo sa yama darapona kubwiye ibyo mutu kwakubya n'indi hakuno aje kujya modoka oya urakora biki. I don't think so. Sinyeka ko yajyamo aho kujyanga yajyamo ari umupujyamo wenyine katsindwa bakinagamo modoka umugabo yaragiye kujyamo na yari tese n'igisasu yaramutabaye nuko abantu bakora amazina. Vamagambo hano. Can anyone in this classroom distinguish between protectors and assassins? Muri aka kanya ari muri bimwe baje kwiga hano ninde wansobanurira itandukanye hagati y'umwicanyi n'uwari urinze. Handing in my resignation about now. Muri aka kanya je nana kwegura kubera warindaga ko bweguraga ari hano. Where in the manual does it tell you to hold a gun to the head of the man? Mugabo wari urindishije imbunda niwe mugabo wari kuba uninze kandi ukamutunga imbunda ngo kandi ubura muninze ngo ubwo uragena ngo kidnapper. Uri umwe mu bamurindaga cyangwa umwe mu bamushimutaga. Chang. How about letting the rest of us in on what you were thinking? One of the lessons that you taught us was to, under certain circumstances, you must be prepared to die to protect the life of the subject. Ndabyibuka mu magambo atwigisha baratubwiye ngo twakwiyemeza no gupfa tukarinda uwo tugomba kurinda. None se buriya banamurindaga bamutungaga imbunda. Nanya bagiye kumufunga. Aho kugira ngo kurure abana bamuhaye amasomo. There's more to being a bodyguard than just being fast or prepared to die. Musore hari ibindi birenze kuba bodyguard cyangwa se ibirenze no kuba witeguye gupfira urinda. Cyane icyizere. Uriya mugabo yabuze icyizere cyawe yatangiye kumuganirira. Ariko ibyo ntacyo bivuze ko wakoze akazi kawe neza. Will I be going with the others? I think we'll be able to find a place for you. Ndachaka turakubonera hanze. But I have another assignment for you. Mufitize inshingano izihe in Hong Kong. Muri Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Doing what? What is it? That
is James Shang. uriya mugabo yitwa Jing Shang. Shang Group, a corporation that brings in millions in foreign money. kandi akora mu muryango ngo winjiza za miliyoni mu mafaranga y'amanyamahanga kinjizani iwacu mu Bushinwa gusa ugiye kujya kumurinda muri Hong Kong hano ari muri Beijing ni imirwi itandukanye. You are going to be protecting that man's girlfriend. ugiye kurinda umugore w'uriya mugabo. uriya mugabo ni umukire cyane. umugore we rero niwe ugiye kurinda, agiye kuba bodyguard w'umwami. hari akabati batangiye On the kuganira evening of May 27th, ku itariki 27 z'ukwa a man gatanu was strangled to death at the Clearwater Bay Yacht Club. hari umugabo wishwe yicirwa kuri Bayard Club. The victim was Lu King Chu, an elderly umuntu wishe uwo muntu ndetse yitwaga Kim. accountant. The suspect in the murder is Chu Kwak Ma, the reputed boss of the Liang Ma. uwishwe ni Kim, uwamwishe yitwa Chu. Police believe the motive is related to a case which the CAC is working on. polisi yizera neza ngo ko icyo kirego hari abantu benshi bashoboye kuba babona umwicanyi gusa ngo n'uwo mukobwa arimo, uwo mukobwa waje maze akabona umuntu arimo kwica undi. uwo mukobwa ni umucuti wa mugabo. There were two additional witnesses, a sailor, Han Tai Kung, 28, and a security guard. ngo hari uwandi ushinzwe umutekano, umuntu wigenderaga mu mazi. 2 days after the murder, iminsi 2 ngo bwa bwicanyi bumaze kuba, abantu bose babonye uwo mugabo arimo kwica umuntu barapfuye. uwa mbere yapfiriye muri esanseri. esanseri ni uko yamukubise hasi. Song Tong Min, umupolisi nawe wabonye uwo muntu ngo arimo gupfa nawe yagiye nimugoroba yigire gutelefona apfira muri telefoni. on June 1st, as Michelle Young prepared her bath, she discovered it had been rigged to electrocute her. umukobwa witwa Michelle ngo yari agiye koga muri pisine, hanyuma atari yajya koga agapusi kamutangamo amashanyarazi aragakubita. nawe bari bamuteze agomba kwicwa. inshingano zawe ni ukurinda uwo mukobwa. kumbe wa mukobwa dore ugiye kurindwa niwe wari uje gushinja icyicanyi kubera gushaka gushinja ikigabo cyatangurwaga n'umukobwa kugira ngo kimugirire nabi. Katururi Charge of the investigation. Not bad. ntabwo ari nabi. Hey, Ken, yewe what's the matter? I gotta go get a bet down. Wait a minute. Trust me, he's number 2. He wins. umva ngiye kujya inyuma buretse nta mpamvu. reka tube turetse uriya mudamu arangize gushinja hanyuma natwe turabanza tugende. kumbe umudamu wa Bodyguard atari yava muri Beijing yarindwaga n'ibigabo byinshi cyane. madamu you miss you. I appreciate it. madamu miss you mwakiraga kaho abana abarinzi be. umudamu ararinzwe kubera ikigabo yenda gushinja ngo ujya kugishinja wese benshi cyarabishe. umudamu niwe wasigaye nawe cyari cyamuteza amazi mu mashanyarazi. Young, do you recognize any of these men? madamu miss you hari n'umwe muri aba bagabo wibuka wabarisha umuntu? The dangers that are involved in identifying an accused murderer? uzi ko ari bibi cyane uyu mugabo uramutse umushinjije ubwicanyi bwa. I see. Tell James I'm a big girl with my own mind. Understand? But you're ndi umuntu mukuru ntabwo ngirwa inama z'uwo ngomba gushinja cyangwa ntagomba gushinjura. icyangwa nuko ngora ishwe n'uri Number 2. muri kabiri niwe wica umuntu kabiri uriya ufite akana n'agahurutse nk'akarubuwe basi. niko uriya mugabo muri aka kanya mvuze ko ari we wishe umuntu ariko ndagusabye mu rukiko ntuzabivuge kuko nubivuga umenye ko madamu ya muri aho niwe unshinjije bamwita Chini. Perhaps you could take care. I see. numvise ngo ko wagiye mu koga muri pisine uhuramo n'amashanyarazi agapusa aragakubita. ikiruta nuko wakwirinda yagoze igipolisi kindi kirinda. we I could arrest you right here on the spot. nagufunga nonaha wamuginga we funga umudomo wawe uyu ni umukiriya wanjye kumba voka. Goodbye. funga umudomo funga umudomo funga umudomo funga umudomo. abari n'umudamu baraza bakanamukanga abagabo bari ariya baraza bakamukanga ngo niyirinde atazabashinja kumva ikigabo kuko umudamu yarakibonye. bari hakuno n'umupolisi mugenzi we bari bari mu mikino amasaha yose. Sun Sheng has been trained in Beijing to be a member of an elite corps of bodyguards called the umuntu waje yitwa Cheng ngo kandi akaba yaratojwe muri Beijing kuba umurinzi w'akataraboneka. niwe wari winjiye mu mujyi arebe ko yaza kurinda umudamu Michelle. Can't you come be here with me? waje tukamana koko mana ni wenyine ntabarinzi nyene ukuntu wara paratoni yose urayohereza ngo nibaze mandinde ntabwo nyemera. Only it's impossible this time. mumva We've been through it so many times. urabizi ntabwo byoroshye muri aka kanya. Very clear. See you later. nakwenyamye urabeho kandi bayi yawe halo yagiye kandi halo igikobwa n'ikigukupa ntukarwane nacyo gikirega gisigara kirwana na telefone aho kiri cyari mu ntambara ya Hitler. Oh, he brought in one of those big time. kumbe dore abashinzwe kurinda wa mukobwa babiri hakuno ku maburusheti y'ibitoki bose araza kandi badabageza azanye n'ibitoki bya bindi bita intuza babyita gusijyandigeze amaburuseti akayanagaho ngaho kandi nabo bakabijyaho n'udutoki duhene tuba duhari ako kanya naza bodyguard from Beijing uyaturutse Beijing. The parade? mana yanjye menya tugiye kujya ku murongo noneho. This man says not to worry. He's taking over. nimugire ikibazo kwaje kwasimbura. Hello.
muraho Lieutenant Chang, nitwa Lieutenant Chang ni Lieutenant Chang one of the defenders. ndi defender Listen, John, that army uniform you're wearing makes me kind of jumpy. iyo uniform y'abasirikare wambaye ko ari mbi I'm cyane the Hong Kong police. twebwe turi abapolisi ba Hong Kong ntabwo uniform tubimenyereye funga umudomo ngejeje hano kurinda nshaka kubona uwo ngomba kurinda iki Well, let me see yours then. nyereka ikarita yawe banza nyereka yawe uyu nguyu afite ni nka kimwe bya bindi bita ibipande uyu ni ufite igezweho ni nk'amarangamuntu y'abanyarwanda wayibonye nta bipande byawe muri Hong Kong byemewe baramubonamo umuturage nk'umuturage akora akazi ke You're John Chang, right? niwe John Cheng siko muraho Shall we? twakwinjira mu nzu nkakwereka Mr. Shang left $200,000, yakuba cyangwa yagusije amadolari 2,000 as much as you need to protect her. nako 200,000 ngo niyo ukeneye kujya mu murindi okay Please ndabyumva sign. sinya hano usinyira amafaranga yawe A lot of money. ni amafaranga menshi twebwe batwishyura ku ntoki mwana Not for half the world's population. ntekereza n'amasaha yose n'iminsi tumaze inaha kuko turi kominari zisanzwe inaha Hey, wagira ngo aturusha akazi yewe did Sean say anything about me? shanga nta kintu ngiye yigeze nsigira bosi Money. mwebwe nta mafaranga muri bubone murakatsindwa Not to worry. yewe uyu mutuka umurinzi umwe gusa bamwishyura ibifaranga bikubye bari hamaze iminsi ni gute abantu batakubitana imitwe hariya bishobora guhita bimushotora ko garati yewe ntukinjire mu bintu byanjye n'ibyanjye ku giti cyanjye ntabwo bimukoreye What job? I don't even know who you are. sinzi n'uwuriwe muri uru rugo rw'ama kwanjye n'unyibwira Michelle Young, Michelle Yao the youngest daughter of a magistrate. You niwe mukobwa wa mbere mutoya muri magistrate mu bakobwa b'ibwami fun. You enjoy going out shopping. ukunda kujya hanze mu masoko guhaha Tell me, am I supposed to yego ko mana yanjye ibyanjye byose urabizi ufite metero ebyiri nako imwe n'igice urakabakaba nk'amve ebyiri ndi hano Let kurinda me be honest. reka mbwise ukuri You seem too young, uri muto too eager. muto cyane Must be your first time. ugomba kuba ari ubwa mbere yo kunywa kobwa cyane igiki twatewe arakaha the bodyguard bal kumbe cyari bize kumupima cyari birimo kumupima mama we nova hundi uragereza imikino cyangwa arakale mani fatmani nyamunini gukurana ririmo nyamunini araka the bodyguard niwe murinzi waje ndapfuye nanjye ndi umurinzi nanjye ndi umurinzi Yeah, boy. mbega atana ujya mu gikoni tujyane mu gikoni uwo ni mama bukoni kujyane nukaze kureba mushiki wawe barimo kumurinda kumbe bapimaga umusore bari burya arindamo You okay, Miss Young? meze sa madamu yanga Leave him alone. mureke wenyine wamubabariye kumbe umudamu ngimenye ari wagiye meza abwira ibisore ngo nimeze yamupima amasasu yanjye ari Did you take Charlie's phone? amasasu wigeze ukuramo Took them out so I could ni amasasu nigeze nanakoraho work. Children shouldn't be playing with weapons. atana abana hapa narababwiye ntibagakine n'imbunda mama madamu mazen akira winywa No water or anything else until I tell you it's safe. Only with Charlie. ntukagira ikindi wongera kunywa amazi cyangwa ikindi kinyobwa mpaka nkubwiye ngo kirarinzwe kegari ni murinzi nyabaki waje noneho Many people have kumbe access umusore ko kararinda to staff and family. ndashaka kumenya muri bangahe muri iyi nzu 1, umwe 2, 3, babiri wait, batatu bane abandi bahembe batahe 2, 3, babiri 4, batatu bane 5, batanu batandatu 7, barindwi icyari abahembye kirebe ko cyagavuraho buri umwe kiramuhimwe 8 9 arashize mwogamba mutahe haje umurinzi mujyaja mutahe murakapo murakaja mutahe the man in charge. mutahe umugabo uriya mugabo niwe uyoboye bose niko yavuze I'm sure you'll be hearing from me. kende mwokatsindwa mwe muze nicyo nakwirira mugende murakapo sibwo babohereza umudamu kubera kujya gutinda ikigabo kimwe gusa dore abarinzi bari bahari bodyguard bose yarabahambirije Out around Miss Young, the better I like it. Miss Yanga buri uko nkomeje kumenya n'iki kijya mbere kiwe niko nkomeza gukunda akazi kanjye You paid off the masses. Hey, now, I'm not asking bose urabikiye ngo batahe akira you, nawe Miss Young. Wait. My job. madamu Yanga niwe wicira cyangwa akazi kanjye Buy me out. we nayo ntabwo nyemera Have as much integrity ariko ayo mwana utayemera ndayajyanye yewe ayo ntabwo nigeze nyahakana yewe ariko mwajemure ariko nawe reba inda mfite ntabwo ngende cyangwa abantu bafite ba musore bende That's one hell of a professional, that guy. But I'm one hell of a professional. uriya mugabo ni hatari nanjye ndi hatari ndarasa pam na ndarasa bakapfa bakuru uriya ukubitisha twakara karateze ku isasu birahura kumbe ikigabo cyatanze icyana cyakibonye mushiki w'umukobwa yashimye mushiki we niwe utarashima nako musaza w'umukobwa yashimye mushiki we niwe utarashima yahinduwe izina isigaye yitwa defender umurinzi defender ni umurinzi b'amazamu
Madame you. My bedroom is off limits, soldier. I need to make a security check right now. Madame nagira ngo nsuzume igitanda mbere yuko kiryamamo. Yanze gufungura kifite bya bindi bita master key. Ndani. Yewe, wingiye gute? Nitiriche na reba rikifungura. Yewe nage byo byemewe kamba nafunze n'ingufu yewe. Bagwa imfungura z'ibyumba funga mudomo. Aya masayi nusa zigomba kwa zifunze. You can't do this to me. Yewe nako abinkorera. Bars on it. Ibi ngibi nabyo hejuru nako mbyemera kabisa. Amatara yose jya usigamo itara rikumurikira ukandagira. Hold on. This is my room and I want you out of it. Now. Icyuma cyanjye toka nani kabisa. I won't wait. Mu mabwiriza mfite mu kazi banyigishije barambwiye ko ngomba kurinda ndamurebera hose ko hari umutekano akabona kuryama. Ukazajya ucana amatara yose umwanza yanze bakureba wese. Cyane itara rikumurikira afata ibice. Take those things. Yego kamana yanjye nango hata kunyana n'amavuta yose. Yewe murindira hehe. Nuba baruzansanga i Kigali. Yego kamana. Tumwana watakara. Inigereza muzindi. Madame yo. Use this. Fata ibi ngibi. Sleeping baby. Nta mikino yari. Jya koresha. The defender. Umurinzi. The bodyguard. Ari seriye wayo n'umupfura bizi imirambo nitagiseka. Umurambo n'ubwo wawe ukiri gitusubizamo. Ntabwo useka reka da. I'm here for your safety. I'm here for your safety. Ndi hano kubw'umutekano wawe. In Beijing, do you put cameras in women's bedrooms? We iwanyu muri Beijing mushyira mu bitanda by'abadamu za kamera. Yangane kubw'umutekano wawe. Yego kamana yanjye. The bodyguard ava mu cyumba cy'umudamu ko mu mudamu azanye isafuriya nibatana n'amasafuriya yamba nimbabura ngo nkwereke none bitinaga amakara dukubita isafuriya sasa ngango biturukize. I'm giving you an electronic amulet. Ndagwa You alarm must always wear it uzajya ukambara iteka to signal me. ugize ikibazo uzaga kandi umpamagare niko yamusigiye ku gitanda kamera umudamu yayanzemo basi kuko yabonye ko nakundi nta yindi kamera yashyiramo iyo yashyiramo yose umudamu azayimena gusa inyubako yose yaragiye yuzuza za kamera. Bodyguard from Beijing niyo mafaranga yasigiwe yateye za kamera ku nzu ahantu hose isa yose umwicanyi azaza kuko uyu mudamu arakenewe ndetse arahigwa yabonye ikigabo gikomeye cyane gifite amafaranga menshi cyica umuntu nacyo kiremera kumumena amafaranga ashoboka. Gabo yarasuzumye inyubako yose abona yifite mu biganza bye mu gitondo cyari igihe cyo kujya ku kazi. Umudamu afite akazi araka nyamunini reba badasa we uragatangaza kabisa wa mwana narakubwiye uze kumbwira mushiki wawe ariko banyuze gusa cyara buriye mwana wanjye mubwire ko rwatari ngari makumanuka rundi wa gatatu uriya kurutaho Impossible. mbega gatangaza n'uburyo atambuka. There's nothing impossible about nta it. gitangaje kibamo cya uze ko adapimye hagati agapima ku ruhande ariko nyamunini ukambeke nanjye weyamba nabiteye imibara cyagipimye kirimo kumanuka. Nyamunini arashaka ko bamwemera ko mbara urindi bemera. Hey, Mr. Cherry, I'm Michelle's brother. What's up? Ndi mushiki wa Michelle bite byawe $50 for a kung fu lesson. njyewe ngize ko ngufu ndaguha amadolari 50. First edition Dragon Ball card. It's worth at least 100. Mr. Shang gave it to me for my birthday. umva Shang yamaye iyi modoka ku munsi wanjye w'amavuko ariko arambwira ngo nzajye njyanamo na mushiki wanjye. Yewe Bodyguard navuga Wow. mbega Such an awesome guy. mbega umugabo gatakaza ntabwo ajya apfa guhurutura ntabwo nk'abandi bahurutura ukajya ngo ni imbata irimo kohereza. I was told to by your hotshot professional bodyguard. wa muhatari Bodyguard w'umuhatari hamwe ngo ujye muri kariya kanuza kari inyuma bwa sitari leta bwa ku modoka bwa feke kagura 300 n'igice ariko ubu bwarazamutse bufashe muri 1.5 miliyoni. Bamubujije imodoka ye nziza. Bodyguard yavuze ngo najye mu inyuma maze hariho iri na tinted za zindi ziba ziriho ntuza bya bindi bita ntuza. Hey, this is a nice ride. Ege imodoka nziza uyu munsi bampaye n'amanyere yo gutwara iriya ndwanguruzo none umukobwa niwe wamujyanyemo. Cyo gitiri hano kirakandagira igacaho. Ajya bwana batakara ko butango nirizari waka ngo kuva navuka neje Swahili. Take the old tunnel, it's safer. We fata tawa yo y'amajyaruguru aho mudatanzwe mucari wo muca agomba ko harinzwe kurushaho. Mbego murinzi atari mushiki wanjye none namutwaye umuntu wanguruza. Ikigabo nacyo kirakata uko cyagakase barakata. Imodoka y'umukobwa bazi ko ari nziza ko umukobwa yicaye mu kamodoka kabi.
inzira bagenda. Trouble behind you. You read me? Turakurikiwe. Ho! Umumotari yabaciye bajya kuri ya modoka y'imbere. Shell, he's after your car. Iyi modoka irimo irakwegeranya munini. Nimugire ikibazo. Nta kibazo. Like my sister. Bashobora kuba bakeka ko mushiki wanjye ari muri iyo modoka. Nacyo kibona umumotari nyuma arimo kuba. Come on, punch me now. Ntabwo bafite muhigira ubwoba mwebwe ni munsi mukomeze inge guparika. Cyarakandagiye uko gikandagira kivuga ngo bagico bacyo kijya gukomeza. Ngo tiragikurikira. Basi kwa mukobwa ari muri ya modoka kumva imbere yari ikamyo yarije. Bodyguard arabibona. Wa undi avuye Beijing katrore. Yabonye ari ikamyo byinjiyemo n'abagenda buhoro. Yavana imbunda. Katrore. Yeah. Hold it. You ready to die? Ushakupa. It was an accident. Yari accident. Yeah? How about if I accidentally shoot you? Nanjye se mgize akisida ngakurasa nabishakaga. Babarira kabisa baratandi kamodoka kabaciyo. Bari bazi ngiriya ni umukobwa arimo. Barashaka kumwica kuva mu rugo iwe. Kuma umukobwa n'umwarimu. Yigisha twana duto. Nibwo kikiza kije benda gutaha. Natinze mu mayira na wa musivili. Niyo mpamvu nawe uri utinda mu mayira n'abasivili suri umupolisi kubera iki? You take your job too seriously. Akazi kawe rwose nakubonye ugakora bihambaye. A cop can screw up and still keep his job. A bodyguard always has his mission. Umusirikare iteka akora akazi ke usibye ko na bodyguard iteka agira akazi ke. I've sent for the headmaster. Nari nsabye kubona na directeur w'ikigo cy'ishuri umudamu yinshi. It's only for 2 weeks. N'ibyumweru biki. It's just a leave of absence. He's maybe a prisoner in this place. Umva uyu murinzi woherejwe none nzize umurinzi. Ibyumweru bibiri najya ku ishuri ziko yasabye directeur w'ikigo ngo ibyumweru bibiri ngo ko najinya no kujya ku ishuri. All the stuff for me. Ibintu byose yabivanye mu cyumba cyanjye rwose n'intuzayendaga kuzijyana n'izi ngizi intuzi. Michelle, what's hang on? Inkweto. Ntabwo nyembyemera. Sir? Boss. John, can you try and ease up on Michelle? Watwara boro ko Would I Michelle. ease up? Yewe. If I'm going to successfully protect Miss Young, Niba ngomba kurinda I madamu want to yawe. restrict the scope of her activities. Kubera iki nagomba kwitaho? Stronger. I just want, To be absolutely sure she's safe. Nshaka kumenya neza bari but if you're not barizwe. happy with what I'm doing, I'll just walk away. Niba udashaka kujya nkora ibyo nkora No. ndagenda gutyo oya sinkwerukanye oya bata. Sometimes, isn't she? Niko rimwe na rimwe amera uriya mukobwa ntabwo yumvikana rimwe na rimwe. Okay. It often is very stressful. I'm sure she'll be all right. Kurinda nta muntu n'umukenera ko bamurinda uwo ubonera ngo banafite ba bodyguard nawe bikenera sawa bayi reka mugusubiza kumbu yarakurikiranira hafi So, none meeting? aragenda Actually, Well, I warned him. umva now, Michelle, how's Michelle it sound? If John doesn't ease up by tomorrow, you tell me. I'll get you someone else. niba wumva ko ejo bizagera nanone utari wamushimira umbwire ndakubonera undi sawa Tomorrow? ejo ndumva nanone ari cyane About it. umva Tomorrow, I'm going to be shopping for your present. nzaba ngiye Something kukugurira utwo uzaba ufite iki You spend all of your time away. igihe cyawe kirekire kimara uri kure njyewe ukamereza ba bodyguard yewe You have a birthday coming up. So you think about it. umunsi wawe w'amavuko urimo uraza Do you think you can just buy me, James? ukeka ko bangurira ibyiza ngo utashakariwe agenda akamugurira gusa umukobwa akaguma inama ntabwo abona umugabo we amugumana na ba bodyguard iyo agiye no kuryama abaguseguye ahantu hose arahasuzuma It's okay. meze sawa ushatse wakwiryamira Too much. birarenze kabisa ubu ngubu it's too much ni ibirenze too much ntabwo nuko byakabaye kubwo kumupinga yahisemo no kwirarira hasi niba abandi babyuka babaga impande imereye nabi kumbe barara kuri sima murinzi ni bodyguard naryama misi yaho bodyguard namuvaho barinzi baragwira iyo yagiye kure yaturutse muri Beijing ahangaha ni muri Hong Kong ni imijyi ibiri itandukanye niyo mpamvu filime bayise Bodyguard from Beijing gusa iri zina yazanye bayise Defender yarahindutse umurinzi
Yaba data urandi wo. Yaba data we. Yororo. Tuzobiri hano babyibereye mu rusimbi nabyo nibirinzi nk'abandi. Biri mu rusimbi. Leave it, you fat fool. Urama yaje kabisa. Is that your money? Twaraburo mwana. Twaraburo kabisa ndayaguha yawe. On your horse? Twaraburo. Pay it back! You know I can't do that. Urabizi ndakuba kabiri sijana twavuganye ijana bwo bivyara desi. Ndakujombira ingome ryo kuri Yesu nanye ndakurasa byose. Njasa namunda afite mbese amagi. Abarinzi. Hako nawe urabizi ko mfite umwana. So, Cyarebye akanimero kigoma like that. Yeah, what? Yego iki. I know it's late. Ndabizi nakererewe. You'll have your money before the semester's over. Amafaranga uzayobona mbere yuko iki kirembwe kirangira kumba tutakana ntabwo ashobora kwishyurira neza ajye mu kazi ko kurinda. And it's being invested. Amafaranga narayashoboye kuyashora ntabwo arunguka. Arashora hehe ko yashora mu rusimbi. Umwana baramwishyuza minerivare. Burira bugaca. Ko bigaragara tubonye ari umuntu ukura ibintu bisa na hari ibirabyo. Urugo ararureba neza ninde. Murinzi akiraho. Murinzi akiraho umukobwa rero. Alamu yaravuze dore bodyguard. The defender. Murinzi. Body. Ninde? What do you want? Shaka it. Yabonye ari muzima sunikayo ntabwo ashaka kureba. Bimbwe iki. Nawe vayo katsindwa arimo arakaraba. Hano mwiyise. Sorry. I took you by mistake. Yangane nafashe dine nutanabizi. Urajya. Okay, sawa niba nta kibazo kiriho. Babarinzi ba fake. She's got a bodyguard from Beijing. We can't get near her. Afite bodyguard waturutse Beijing ntabwo twapfa kwinjira. Mukore bicoboka mwinjire. Hang on. Yewe ntabwo bitworoheye. I want you to close this up. Shaka kujya unongera kubahamagara mubwira ko icyo gikorwa mwakirangije. Umva boss, ushaka kwita umukobwa. Iminsi yo kuguma muri uru rugo iramara ibara. Iminsi yamubanye mibi. Nayo arayibara aragira kandi kakanu k'umutuku. Katrori. I got you something. Arako nari ngomane. It's a model of my Oh, gun. gosh. Same as mine. Basi nakuguriye n'imbunda imeze nk'iyanjye kana kataye umupira kubera ko bakagurira n'udupfe mu rugo. Bodyguard ngo inyumbane. Tunga neza urugo ubwo sarufite mu biganza bye. Shakisha umutekano wazambye asanga ni naho. Hari abantu bavugaga kuri telefoni ngo afite bodyguard bavuye Beijing udasanzwe. Umukobwa ko mbashaka gutoroka ijoro n'amanywa. Nibyo bya bindi nakubwiraga. Nibyo umugabo yari yavuze ngo nta numwe ukenera ko bamurinda. Barakwereka muri iryo joro rimwe. Wa mukobwa yashatse gutoroka ngo atoroke umurinzi we. Ashaka gutoroka bodyguard. Amaherezo ni izi kanura ndebe n'uhumbye urahomba. Matafari mu madiva. Ima gucika. Where are you going, Miss? Ugiye madamu Yunga. Madamu Yanga. Go somewhere. Yego. Njye harawe ji. All right. Sawa turajyanirana. Sawa. Bakije imodoka imbere yabo. What do you think you're doing? Murakeka murakora iki? What do you think you're doing? Urabona? Ntabwo mani mayana ndyemere. Iyi dunia buri muntu wese atuye mwisi. Niba turi mwisi rero turi abantu. Kandi niba turi abantu turi abisi. Kuva turi abisi uwisi ndundi. Ndeka ngende. I have to have my privacy. Nobody. I have to have my privacy. Ngomba kugira ibihe byanjye ndi jyenyine. Pano n'abari. Koko mana yanjye. Kandi Let wowe. me tell you something. Reka ngwire. Uru nurugo rwanjye. All of you are just leeches. Mwese mwabasa gusa ngenda babara. Niba nababara ye naje kukurinda ndakumiraho uzimbwa n'umurizo. Ega kamana. Ibyo noneho birarenze nta nubwo baba boss bawe. Nta kazi wampaye ndakumiraho. Nawe gerayo dore ko ntacyo gisa. Mwese muri kimwe hose kuntwara nkande ko nari ntorotse. I love being a Yewe ntabwo mbyemera njye kwirebera mugabo wanjye ndamukunda. Ega kamana iyi dunia koko. Nawe uri uwisi. Yewe umwana watakara. Ndakumiraho tu. Yes. Kumbe kiriya disi mvaga cyamureka akagenda akira papiye mushwari wihanagure hanyuma ariko ndakomeraho. Baremeye baramuherekeza Michel. Barakwereka ko bakamuherekeje iryo joro ntabwo yagiye. Ahubwo baramuherekeje ku munsi ukurikiraho. Ngabo baje guhaha Afrika. Bari bagiye muri amasoko ya kijyambere Katurori. Kwa runtuza no mu masoko ya kijyambere. Runtuza Yeah. Full house. Esanse rimwe iruzura.
kumbe ari utwana na turabize banye ba we nova huri. What's going on? Niki jambe bas karabatanzi nako gakurayo. I can show you a real police pistol. Nabereka imbunda yanya y'abakominari wapi cyo cyangwa se kirasa amazi kitanaremereye. Nabereka I can show you the real police pistol. Mukabereka imbunda yanya ya gipolisi niba kayikokora ndi nigasasa kuri umukobwa. Kumbe nga muri sansera ari babiri umukobwa ikintu kimwe atemera ni wa bodyguard. Never knew what to say on an elevator. Yangane ntacyo nakubwira ndi muri elevator ariko ntakundi. Kumbe disi umukobwa wa bodyguard yemeye kugira ngo yo kongera kumwiyereka. Kubera ko yabanaga ko umukobwa atamwishimiye. Great government. Yewe niyo yani mano nakubwira gikibera kiri mu bituza amasa yose ngo nacyo kirarinda. Kana karaje karagikokora kagikokoye. We, You dropped your gun. wewe imbunda wari uyitaziye hasi. Akiranye gusubiza kumbe harabo kabwiye ngo nabazana imbunda ya nyayo y'umupolisi. Bakuri ya nyayo kazi musigira igipupe. Started. Abari muri sansere umukobwa agiye guhaha iki kiragiro kikamurebaho n'icya kirinzi cye. Kararobye. Abandi binjira muri sansere. See this? It's a 38 police revolver. Iyi ni revolver ya 38 ya gipolisi murake. Uvuge cyana cyari cyano ikindi. Ibindi bibyita imikino. Kumbe wa mukobwa yaraje kwihahira hakuno n'abandi bose bagenda bagahaha mu masoko ya kijyambere uko yakaje guhaha ubwana bw'iby'imbunda ya nyamunini umukobwa harimo guhahira umurinzi wari mu nguyi wa wundi wavuye Beijing John Chang umukobwa yamwiyamye ndetse John nawe yari cyanje gusigara inyuma ntabwo ashaka kujyana n'umukobwa ngo amereho nkuko yari yabipanze umukobwa we yarimo kwambarira barundi mugabo uri inyuma ye ari n'undi uri inyuma ye hiri araka bakoze ibishoboka umukobwa baramushaka katurori Fast! Harimo na silencer! Cheka. Haruenda kwitwa Michelle after mana silencer. Wa undi wa Beijing aramwica. Yaramutanze Getting rid of the body. Ken. Sakuburiti genza mu murambo ngiye kuvana na Michelle. Ngwino we kigenda. Hey! Wa Beijing yabikoze umukobwa atazi na turutse yari yihita kuva kare. Arakabasi kumucikisha. Hano arabicanyi bashatse umukobwa kuva kera. Bamutinye kubera umugabo wari warazi. Yavuye Beijing defender. Ararachikana kira tukaso byanya berira soka. Bodyguard amenya ko hano byakomeye. Wow, dore filime. Kumbe ni byana birasanye. Nyako byakomeye kumbe ko hano hari yaje abarinzi. Dore filime. Abicanyi. Oh, shooters. Bicanyi banyabo bashatse umukobwa fajara. Snipers. Killers. Bicanyi. Dore mirabere mama change waje ngo ni mujara wa birasa. Oh. Bara filime. Dakale. Killers. Bari shaka umukobwa babura umukobwa bakarasa nabo. Babonye bose bateza silence ni za Francis. Urupfu ruraba urupfu rukaba utamenye ninde wishundi kuko urumva akantu kajwigira abantu bacaho nyamunini dore imbunda yawe yanyaye ujyanye igipupe nyamunini arikomeje kujya kurinda rigiye kurindisha igipupe kobwa hano imbunda hasi ya bodyguard Zabika uyu mugabo yambaye uri imbere ye maze yuko umugabo wa mbere yarashe yarafite bike nk'utwo niyo sigino yabo sinyari niho bimenyera konki kigabo gikozeyo yaramuhaye mugabo ari hano bavuga Bodyguard ye baba data we nkazagarira kugaruka guhahira mu amasoko ya kijyambere ye baba data we yo nababa ni bapfuye kuwa mbere naba bapfuye kuwa mbere utubike duhanye turi bamwe okay mwana kijayo urakatingwa bamugabo ndapfuye we napfuye the Bodyguard umurinzi
bicanyi barimo barimenyera ku mabike nta kindi kibaranga n'abicanyi bari baguzwe none ari benshi bo kurangiza umukobwa amabike bafite amwe za peni bafite zimwe umukobwa yaraje kumbe hari ikindi kicanyi kiramubura kikarasa n'abandi alaka de defender umurinzi mwese mujye hasi yaraba umudamu twite ajya gutabara umudamu twite isashi barimenya ku mabike bafite amabike afe mese sawa imbunda ziriho zasara icyuma isasuya sasu yes bodyguard bonye abicanyi kugira ngo abamare ni benshi bari bakodesheje benshi kuri itongo baze barangiza umukobwa ari mu isoko kuri binuze birayi babyara babirasa ko mbona ari benshi dore filime yataka bicanyi bari hano bari baguze benshi umukobwa ari kure bari baguze benshi kumbe hari akandi gasore gato kaje Bodyguard wundi rimwe aragiza nyamunini bodyguard nyamunini sazi ni munda igipupe we nuva uri cyangwa nkurasa amaboko hejuru iyo ni igipupe we ari yanyayo nagukakoye nikubiti yanyayo umujyari ndakurasa munda iyo ni afeke Bodyguard wundi yarabyumvishe kirasa amazi bacyacungira cya nyamunini intugu maraka the real defender wa nyawe yaraje aratabanga yewe mwebwe ni mugende yewe mazizawa mazoke uri yajyanye bagombaga kwica bana ni namba antibari ya he ko baraje kugihu batumye kugihu kubera ko rugabari runini amazazi yarwinjira neza ngo ni namba ya antibari yanjye nugira ikibazo kana kasabaga imbabazi ngo bakabarire kari kamwibye imbunda nyamunini zaza kubera ko murasa yakarindaga cyane karababaye gakomeza kurinda umukobwa nibwo yaje kwemerera umusore nguwo mu kazi ke urakoze welcome niko basubiza urakoze nawe aratama kumana rugenda nk'intare kandi cyagiye amurebaga murwanya amayarwo nuko ibintu bigenda bihinduka kucyurira umva amagambo hano kana sorry Ingorane For taking the gun? kubera ko ajyanye imbunda I once knew a boy named Yi Tang who studied at the Shaolin Temple. yaravuze ati nari nzi umusore witwa Yitanga wigaga muri Shaolin Temple umvaga kuru nawe no ushaka kujya gukomeza umwana wihebye. He was given a new master when he was 9. yabonye master mushasha afite imyaka 9. He was given a new master when he was 9. yabonye master mushasha afite imyaka 9. master ni ba metri. The master would forgive whatever he did. uwo mwarimu yaboreraga ko kandi kibi cyose kakoraga nkaho kurimo ko tubwira ngo tukubabarire kubera kuri imbunda nyayo No matter how severe. no matter how severe kabone inshuro zingaho uwo mwana yakora ibyaha As long as Yi Tang would say, I'm sorry. kabone Yutanga uburuko yavugaga ngo mumbabarire mwarimu yarambabariraga Yitanga. Instead of any kind of punishment, the master would just ask Yi Tang to say he was sorry. buri ngo kabone icyaho cyo umwana yabaga yakoze cyose n'ikintu byagombaga guhana mwarimu nawe yasabaga Yitanga kuvuga ngo saba imbabazi akambabarira. What he done, Yi Tang got very good at saying he was sorry. ngo Yitanga ari mwiza cyane mu kuvuga ngo mbabarira. Some lighted candles. mwarimu ntabwo yitagaho ku cyaha Yitanga yakoze ndetse mwarimu yarababariraga. In the temple of the shining waters, urusengero he rwa dropped the Nziza candle, umunsi umwe umwana amaze agenda azafata za buji arazicana and the next thing he knew, icyo yari there was fire cyakurikiye running out of control. wari umuriro urimo kurenga control. It was fire running out of control. umwana yafashe za buji noneho ngo aragenda araryama arasinzira zitwika urusengero. icyo yibukaga ngo ni umuriro wari warenze control ye n'abandi bose. He ran yaracitse just as far as he possibly could. just as far as possible he could. ngo yirukanse bigiye kure uko yashobora kose ahunga urusengero rwa So Shaolin. something made him stop. hari ikintu ariko ngo maze kwirukanka cyane cyatumye ashobora kuba yahagarara ko mu gikorwa kirimo kirumva ariko mana yanjye n'umuntu uzi no kuvuga inkuru wagira ngo bifitanye isano na Yanga. He returned, hoping. uwo mwana yaragarutse nanone agaruka aje gusaba imbabazi rya jambo umbabarire yari yakoze amakosa ambaye nta mahirwe yigeze agira. He never had a chance. nta mahirwe yagize uwo mwana To apologize
To apologize zo gusaba imbabazi. Apologize no gusaba imbabazi. Forgiveness no gusaba imbabazi. Menya amagambo abiri. The teacher. Ku mwarimu we. He was sure that saying those words would redeem him. Yabizi neza ngo kuvuga ngo mbabarire ayo magambo araza kongera tuvume mwarimu ambabarira. There was no opportunity to say those words. There was no opportunity to say those words. Nta mahirwe yari yo kuvuga ayo magambo. The fire Umuriro made sure of that. wamenye neza ko ayo magambo atari The master buvugwe. died. Umwarimu yarapfuye. The boy Uwo mwana stopped saying, I'm sorry. yarekeye guhera uwo munsi kuvuga ngo umumbabarire. Amakosa yarayamenye. Yihannye ikosa ryose n'ikizatuma yongera kuvuga ngo umumbabarire. Nawe ategereza abazajya bamusaba imbabazi. Kivaho. Shega kamana ndauraganira. Yewe. Chen, or should I say, Chen. Yitang. Yitanga se. Danyazere. Has the boy learned how to stop saying those words? Yarekeye kuvuga amagambo. Yewe. Some of us need to learn how to say. None se nge nabyiga. Nanjye mvuge ngo mbabarira se mbirekere. Igikobwa se gitangiye kwigura. Ariko tena turakatsindwa. Kitangiye kubonamo amatayi. Igikobwa ejo bundi acyari cyaranyanze. Cyumvishe ngo niwe yanga usobanura filime. Kiza kimbwira ngo ese ko mana yanjye mbabarire ntabwo nari nakumenye. Ndakubabuka. Kumbe hari undi muntu uri kwa muganga. Ndakubyariya. Basi muri ba bantu bari bohereje abakobwa ngo bajye kubica. Harimo umuntu wapfuye. Agasore karashwe bwa nyuma neza gasa n'uyu waje kwa muganga. We yaraje kwitorera umurambo. Menya uri umuvandimwe we. Barasa yewe. Supposed to remove the body. Ntabwo ugomba kuvana umurambo. Nta muntu wemerewe kuvana imirambo. No. Hari waruje gutora umurambo. Wamuru muri babicanyi bari boherezwa ngo bajye kwica umukobwa. Fata amafaranga ufunga umudomo. Cyashaka no kumunwa ufungu. Byamufungejeje mu Rwanda we mwenda mufunze yawufunze burundu. Kunigisha amafaranga. Ruswa. Mirambo kwivana muri morgue. Bavuga ko ari morgue mu Gifaransa. Morgue ni mu Cyongereza. Mu Gifaransa ni morgue. Morgue. Kuva muri morgue. Another killer in town. Undi mwicanyi mu mujyi napfuye boye baba dato kuno yica. Nawe ngwino katsindwe. Another killer in town. Undi mwicanyi mu mujyi. Aje kwiba muri umunawe. Wishwe n'abari barinze wa mukobwa. Amafaranga ye nayasiga. Naguhaye ruswa uraceceka. Reka nanye kwambura. Another killer in the city. Undi mwicanyi mu mujyi. Sasa iyo mwicanyi nta kintu cyamubabaje nkuko muri umunawe yishwe. Nta n'ikindi gitumye akora ibi byose nka muri umunawe wishwe. Icyo akoze cyari kimwe nawe yagiye gucingura muri umunawe. Mukobwa arinzwe n'umurinzi wa hatari. Urundi ruhande umurinzi yishe yarashe umugabo udapfa kuraswa kubera ko afite mukuru we. Namwe muramwiboneye mukuru we dore nawe wuye arimo arashingura muri umunawe. Imana ikwira uruko ridashira. Ari nako Imana impasha mu mayira yo kumenya wakwishe. Tangiye kwibuka muri umunawe bose bari abasirikare. Bavandimwe baguteye bakorashe ku bwanjye uremeranye cyane. Nakiza kubabaza as long as I live on this earth. Nakiza kubabaza mpaka kugeza mvuye muri iyi si. None ikintu cyamubabaje cyane amubabaje burundu ni icyamwishe. Uwakwishe rero Imana izamfashe mu mayira yo kumubona. Kandi Imana iguhira uko ridashira. Is paying you to burn ceremonial fire. Nyakubacu ntabwo akwishirira kuza gushingura muri umuna wawe. You haven't succeeded. Nyakubacu icyashaka nuko kiriya gikobwa gipfa. My brother's dead. Muri umuna wanjye yapfuye. Please Don't talk to me about fires. Wibwira ibyo kumushingura. Now you listen. Numva Before this is over, mbere yuko birangira. Baraka. and you Wowe could be dead also, nawe wapfa. as well as your boss. Na boss wawe yapfa. Toka mbere yangu wewe shenzi. Another killer in town. Sasa mva mugabo ukavuze mbere yuko nangiza ikiriyo cya muri umuna wawe wanjye nawe wapfa na boss wamaye amafaranga gapfa. Icyo ashaka nuwishe muri umuna we cyane. Ntabwo igikobwa bamuhembe yagishaka cyane. Kumbe kwa muganga bari hakuno barimo arakora imirambo yishwe afite icyuma gifite mande 3. Reba umuntu icyo cyuma yagiteye. Wicanye mu mucyo. Intwara arimo gukoresha niyo tutazi ni karabure 12 ni karabure 15 ni 11. Ntabwo ari 11 ntabwo ari 15 ntabwo zibaho habaho 12 na 20 21 calibre 21 calibre. Ariko se uwo mwicanye aba yatiki. Anyway, Yewe thanks for taking him out. urakoze kabisa. Iperereza naryo riradufashije. I'm all right.
Yeah, it hurts a little bit. meze sawa birambabaza gatoya n'urutugu rurambabaza gatoya ko mbiki baragiye maze bagitera byanuza yewe uyu muntu waba umuzi baje kuri cya kigabo bakeka ko ari cyo gishora abagabo ngo bajye guca madamu yo. Don't threaten my client. Kangwa umukiriya wanjye umukiriya amaze iminsi arwaye uyu mugabo aragenda akirwaza buri uko yirwaza urubanza bakarusubika ko nawe ujya kuburana urwaye buri uko barusubika akohereza abicanyi none abicanyi ntabwo bicamo icyo bakoze ni kimwe batangira guperereza kuri wa mugabo bakeka ko yateye mu ivuriro atera abantu icyuma afite bayoneti Bennett mu cyongereza bayita Bennett bavuga ko yakoreshwaga na Red Commandos Red Army ni ingabo zo muri Thailand mu gifaransa bita ba Commando Rouge babayeho muri Thailand. Sasa uyu nguyu icyo yakoze cyari kimwe fax azohereza buri aho washoboka amasura y'umugabo yayabonye aragira ngo baperereze bamenye uwo mugabo kuko ninde nawe fax zimugiraho baramubwira umugabo uwo bakeka uwaho ari n'icyo akora. His brother's body was stolen from the morgue. Bamwita Tani Kwaka umurambo wa munumuna wibwe kwa muganga mwakira ko kurya kunya mukomeza akazi neza mukobwa atangiye kuba seriva. We'll catch him, no matter what. Tuzamubona icyo ko byamera kose nibwo bamuteye umusore witwa Kwaka bamutera aho yarari iwe mu rugo Kwaka ni hano iwe mu rugo ni nawe yari arimo kwimukiriyo cya munumuna we abapolisi bagiye kwagira ngo bagiye kumufata bifashe n'aba bodyguard basanga igisore cyagiye ariko cyabasigiye ubutumwa itabi ricyushye cyari hano we nawe ni komando mu bantu babiri ashaka kwica harimo igikobwa n'umurinzi wacyo wavuye Beijing yabasigiye n'ibimenyetso barangije acaho uyu ni new killer in the town mwicanyi mushyashya mu mujyi aba nabo babimenye umurinzi wenyine niwe umugabo urimo hanyuma umudamu nawe murabibona ko ari umudamu urakoze yego komanda nagomba kugira icyo nkora nta kuntu waturinda mihana bityo no gutya kanjye akoze karahagije ndakirabona kandi nakaguru urabona ko yazamuye kamwe kandi kari mu kirere. Start over? What else do bodyguards do? Abandi ba bodyguard bakora nkawe What's your brother? kutavuga There's nobody to tell you about it. nta n'umwe nakubwira w'ibyanjye yewe nta mukobwa ugira se n'inshuti. Tell me about your family. mbwira iby'umuryango wawe se. Do you have any brothers or sisters? ufite bashiki bawe n'abarumuna wawe ntabwo kivuga Really? yewe ntanya kugira Don't ask me. wimbaza don't ask me. That's privileged information. mbega ni amakuru y'abantu ukuvuga ngo n'amamugira n'amabanga yo ko uri nimero isa idasanzwe uri nimero 0 n'igice 0 n'igice abatuzuye rimwe gikobwa icyo cyakoze ni kimwe yewe kiri gwica kumbe cyabishakaga kireba bodyguard ararinda koko Pretty good hands. amaboko meza tumanuke twitonze cyamupimaga kumana afite n'igihori byinshi ni ibintu bigirwa n'abantu umukobwa yagukunze ntacyo atakubonamo ko ufite amasunzu ugashaka kuvuga amasoso umukobwa nawe nakubwira amasunzu je mujye mumenya ko ari urukundo ruravugisha ukanavugishwa ufite amasunzu mama se wanya ngo ufite tupana na yanga kureba hakuri yanga na amasunzu ngira ahubwo mfite amasoso. What is he doing? arakora iki hano wamwicanyi yaramubonye muri kamera imbere mu matara abiri munkurikire ahamagara bagenzi be munkurikire atanabyemera ko bari bumukurikire yakurikire arimo kurasa baraka shuta burashi hey bodyguard murinzi cya kigabo gishobora kuba cyaje hano dore filime yiswe Bodyguard from Beijing murinzi kuva Beijing Bekang hey yabonye urugabo rugenda maze aravuga kurikira amaraso hey Bodyguard kujya kuri wa mugabo agiye kumutabara umugabo yaseze igisasu kimanyi cyo hejuru ikivayo cyo hasi kirasigara wamwicanyi yataye. It's just a matter of time. wumva amagambo umwicanyi yasize amwandikiye I'm everywhere it's just a matter of time. turi kumwe ikibura gusa ni igihe n'isaha itaragera. umva amagambo yanditse ku rupapuro wa muntu aturitse yavuye mu gapapuro. I am everywhere. It's just a matter of time. I'm everywhere it's just a matter of time. ndi buri hamwe ndi hose ikibura ni igihe n'isaha itaragera. dore filime. Bulletproof windows throughout the house. I'm telling you, this has got me jumpy. ikisaza kirimo kirababara ngo bulletproof windows all around the house. ibirahure bya antibari inyubako yuzuye niko
ibi ngibi bya bindenzo Yeah, it is important. ni ingenzi. The assassin knows this house, and he knows us. Umwicanyi, the assassin knows this house and he knows us. Umwicanyi azi inyubako kandi natwe aratuza abayiraramo. How about if we surprise her? Umukobwa tumutangaze wenda niba afite n'umunsi mukuru w'amavuko. Umukobwa yari afite umunsi mukuru w'amavuko. Right? Umurinzi none asigaye amwemera, arabona ko akora akazi ke. Umukobwa aramwemera ajya gupima igitanda, akabanza kugipima. Cyo kunywa yari yibagiwe kugipima, dore ngo arapima igitanda. Yego nibagiwe kuvugoma no gupima amata. Amata kumena ngo yapimisha icyuma. Waryamana. Yego I got you something. araka ngufitiye. Umukobwa disi yatangiye kwemera cya Bodyguard. Ndakubwiye n'ukora neza inshingano zawe. Babaga bagenda maze akavuga ngo yana iyi filime yanga n'irya hoko. Bahaba Imana bya bijura. Nujya kwibajya utekereza gatanu, iyo filime izaguhuza nawe cyangwa izagutandukanya nawe. Babaga batinya kugurisha amasamu kujya kwifatira filime muri The One ugasanga uciye ku ruhande. Izaguhuza nawe cyangwa izagutandukanya nawe. Kandi ubwo aragenda maze kwiyoga yanga ndamukunda asobanura neza. Nibo bisi iyo ukoze neza inshingano zawe. Nyuma na nyuma witaga umwanzi. Aragenda akaba inshuti. Hala. Umurinzi nawe ni mwe. Ntabwo ushaka umusimbura nawe nshaka kabisa. Ameze nka rudomo. Hey! Ibikobwa niyo bitangira bigaye ukajya ngo ni neza. Yewe nka kapunda bwa busimba bwikorera utuntu duke punda. Iyo kidahebe bye nkene kibuzamo n'urugo kumva neza n'urutamatama urabizi byose birahebeba. Urutamatama umenye ko umukobwa yatangiye kuroba, iyo atangiye kwitiranya amasusa n'amasunzu ngo mfite n'amasunzu. Amasunzu ni ibintu byagirwaga n'abasaza ba zamani. Bashaka kuvuga amasoso. Umunsi w'amavuko bari bamutegura umukobwa nta kindi areba bareba Bodyguard. Bodyguard. She loves flowers on her birthday. Mushiki wajya kuna indabyo ku munsi w'amavuko. It loses its life. Umva indabyo zije n'amazi nanone zirababara. Reka ko kuzisana. Akumva kana karabivuga nako kari gakunze umurinzi indabyo. Wa murinzi wundi umurinzi ariko nawe asa nawe yarabiye ku gikobwa, kumbi igikobwa nago kimuriho. Urabizi we nurobera kuri gatanu habari karindwi kandi baravuga ngo bwana ivanamo se. Cyakananga kinano cyararobye umukobwa nagakiriho reka da boss ntabwo waba hari. Boss no kuvuga ibigoryi byose biri hano nibyo byakwirobera. Kumbe ku muryango warunduzanye indabyo nyinshi. Bari babicanye. Mbunda we no bawurego ko mana yanje baranuminye ni cyaringa. Right. Cyanzanya amatama cyarorohiwe. Sean. Sawa. Okay. All right. Nyakwa Shani yari yohereje indabyo. Toka. Gee. Flowers from Mr. Sean. Iyi ndabyo kuva kwa Nyakwa Shani umugabo w'umugore. Wa wundi bohereje abarinzi. Abo bose batatubona n'abarinzi kariye ni gasaza. Look kind of puny. Bega. Who asked? Irarira telefone. Hello? Hello. Happy birthday. Monse mwiza Thanks amavuko. for the flowers. Biturakoze kubw'indabyo. The fond du lac? When? Tonight. Won't that be... Turasohoka ryari uyu munsi iri joro. From Beijing to take you out. Naje nurutse muri Beijing nza muri Hong Kong kugira ngo nze kugusura tusangiye gusangira. Ego komana ko cyari kukunda kunongura kandi ubundi cyagiye ngo ajye gitungura kubera bo kiba gifite mu rugo cyumva gisanzuyeho. Niyo mpamvu bavuga ntuzasiga abakozi b'abahungu mu rugo. Ugenda mara igihe. Murabura ngwino dusohoke ngwino dore naje navuye ku kazi. 20 minutes. Bye. Bas barasohotse koko bajya kureba boss dore abarinzi. Bodyguard. Boss arahari. Murinzi mbere yuko uwagomba ukorera yicara abanza gupimira cyangwa se n'igishaka cyo giturika ndavuga ikigabo. Bimubwiye iki? Nubwo cyaturika ka gihumbi. When did you make the reservation? Yewe Yesterday. mwafashe ryari cyumba. Does anyone know you're having dinner Ejo here with hashize me? uzi ngo mugiye muri busanya n'umugore wawe kubera. That's not what he meant. John's just making sure I'm not in any danger. Icyo cyaka no kumenya ko nta byago ndimo. Nibaje impamvu ambaza ari wamuhaye akazi. Niko abarinzi bamera turyoherwe. Please. Mati yewe uretse kunywa nawe reka nkwemereme we banzunyweho niwe wabibaha ibyo kunywa. Kubera iki? Banzunyweho. Thank you. Urakoze. Good say. Birarinzwe none mwangu. Mukomeze mu. You take no chances. Ntabwo ujye ufata amahirwe mabi. Niko yabanye namwemeye muri iyi minsi reka maza kumwemera. Wamwemeye gute? Yego ko mana yanjye yaraje no mu cyumba. Hanyuma hashyiramo za kamera nuko naze kubisa isafuriya kusaza kubisa imbabura. Yego ko mana. Nari ndi hafi yego ko mana.
See that. Umukobwa we, hey, What do you think? uratekereza iki? Niki uri gufata? I don't know. Simbizi. Umugabo afata umukobwa ku kaboko ke, kumbe umudamu atangiye kwanga umugabo we. Nubona mufite umukozi mu rugo wajya kuvugisha umugore ukabana nabyemera, igikoze kirahita ngo ariko uyu mukozi amaze kubyibuha, jya umenya ko rwose umudamu yatangiye kumukozi. Mu bodyguard yarabibonye yirebera hakurya defend umurinzi. Dore umudamu kandi ngo arahisha umugabo we, aho kugira ngo ikirinza kirukane ngo tubise. I'll take another look. Mbabarira nongere ndebe mu gitabo. Ego komana. Ego komana. Hey, Michelle, karame. Too much for me. Nta kibazo, reka nze ntumize, ndatumiza ibituzi bidahiye. Aranavugishwa. Umugabo yarohereje ariko mukohereza ko yara icyo atumvisha, hari ubudasobanuka bavuje, hari ubutamenya, hari ukutamenya kuba kuje, ukutamenya mu kutaza kwa mukuza kwako. Umugabo yararebye maze abona umudamu we nta nubwo acyumva yishize yizanye ari kumwe n'umugabo we. Umugabo arabireba arabitera imibare, ikirinzi kiri hano, iki kirinzi umudamu wavuga ngo bakirukana, ntabwo bakirukanye, aravuga ngo aragishyigikiye, ntabwo bari ugushyigikire, birenze gushyigikira. Uyu murinzi menya yarageze kuri yo murinzi ari umugabo atangira gushinja ibita katurori. So how was your dinner? It was nice. Ibiryo byari bimeze byari biryoshye. Champagne? No, really. Bagwe ka champagne ni champagne mu gifaransa. Oya nta champagne ndi mu ijoro, nta nzoga, ntabwo nkwe inzoga reka nararokotse kose mane imaye ingeso zose no muri rwiherera umugabo umwirinzi akamukurikira. Yaraba data we yabonye ko amazi yarenze inkombe. Igikomwe komba koko cyararobye, menya cyararobye, cyarobeye murinzi. Murinzi no muri rwe yewe akira muze kwifasha. Muze kwifasha. Yaraba data baze kwifasha. Michelle, yumvishe mu rwerero hari abantu bavuze induru. Yaguye yari yasinze nyinshi cyane, urabizi abarusiya baranywa ntibasubizwemo. Mu Rusiya akazi wari uguhanutse. Yes, thank you. Murakoze. Should we go home? Please, Billy. Don't be rude to James. Maybe it's not Billy's kind of restaurant. Biri menya hari aya maresitora atayakunda rwose, umwana ni wasiganganiriza we wari ugiye mu rwerero yajyanye n'umurinzi. I can't drive you. Umva ntabwo twari ijoro, I'm home nzagutwara on Friday. kwa gatanu. Sawa. Asigaye tumuha ko ku ruhande bwabo n'ibita bwa John. Nyakwa John, It's about to come to the end of your mission. misiyo yawe irasa nayo igiye Thank kurangira. you for guarding the show. Warakoze kurinda Michelle, hanyuma kandi murabe mu minsi mike uraza gusubiye Beijing. Ndagusinyira ahubwo ugira ngo nishyira hamwe ryagusinya uko atsindwa we. Bodyguard, umukobwa wumvise ko Bodyguard agiye gutaha, barakwereka bavuye muri restaurant, bavuye kwa Myasiro. Myasiro asigaye afatanye na mama Ntuza, mama Mapendo, Cheza mama Mapendo, barimo gutaha. Shema mama Pendo bavuye umukobwa kumbe yumvise ko umurinzi agiye gutaha ko kagiye kugenda. Niwa nakubwiye bayitera neza ukagira ngo afite ijwi ry'urutamatama. Nirebere atari inama bari ihene. Ko umukobwa reba cya Bodyguard nacyo kirareba ko rwose uwo cyarinda gagiye kumusiga. Cyana cyarasete ndumiwe kabisa taguniriza ari waka. Mushiki w'icyane. Uramuke nacyo cyari cyakunze umusore ngo agenda nk'intare. Araka. Bodyguard. Ah. Ah. Suzuma inzu yose. Urukwa iyo arimo kurya arimo kunywa barimo gusuzuma inzu yose. Bebe ko nta kibazo gihari. Kumbe kiri inyuma y'igikobwa cyari cyaje akibonye inyuma ye maze yakibona kimusatira. Kamera zuzuye inzu yose. Suzumira kuri ka screen gatoyi. Komeza kwigira nk'atakibonye. Kumbe yakibonye. Cyari kije kimusatira arahindagura. Hindura nkaho yakibuza agiye guhaguruka ngo ajye kurinda cyane ko Making the rounds? What are you doing? bakora ibiki?
Surprise? Agatangaza. For me? Isaha yanjye ko mfite indi se kandi isaha nazanye nayo niyambare hano. It's automatic. Totally reliable. Like you. Ni automatic nizazindi ziyishyira ku bihe rwose iragukwiye inanakumereye murakoze ahubwo hanyuma mpiyijya uzajya nkwibukiraho nawe uzayinyongera kuri iyi. Yes, good night. Ijoro ryiza. Ijoro ryiza kabisa. Ijoro ryiza kabisa. Ijoro ryiza kabisa. I won't see you once this is over. Tuzabona nizo birangiye. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa nta n'impamvu kabisa. Muramuke kabisa. Ni umusirikare. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa. Sobora twamuva imbere. Muramuke kabisa. Sivire afite ikiburi. Muramuke kabisa. Imitekerereze y'abasivire barisavire kabisa. Muramuke kabisa. Iburi byinshi cyane kabisa. Nta gupindwa kabisa. N'indimi z'abakomando mbadimo nazimenyeho agace. Muramuke kabisa. Shonga neza. Reka mbadirishe kabisa. Indimi z'abakomando. Mbadirisha amasari reka mbadirishe kabisa. Bodyguard defender. Kabgari. Sare dukanya segera umukobwa ikanza musoza ruko yakinje mu bazara gikomba mu kirare. Genda ikinazo mu kirare. Kiragaruka kimwe kubitaho cyamwikubitaho. No kugitabara. Watewe nande? Bati kumbe cyabikanze kibishaka. Tewe nande? Michelle, what happened? Jaje zabita michembe za pose ufata nakande kwenye ndebe za pose. Button. By mistake. Nabikanze nabishaka. Chegari uranyishe gusa. John. Karame, niyo ba Yohana mwumva? I have something to tell you. Hari icyo nshaka kubwira? I know it's wrong. Ndabizi ko ari bibi. Mu magambo? But I love you. I love you. Yakugutema ego mana yandemye mu gitondo busubuye navutse saa 12 za mu gitondo. Nabwo yaremwe. Me? Yewe. Ibyo ni bazivire kabisa. Je ntabwo mu gikomando bajya bitubwira gukunda ntabwo biba mu ikosi kabisa. Ramuke kabisa. Tekera saba sivire kweli. I don't know what I want. Reka mbadirisha niba ushaka mbadirisha kabisa. Ibyamubuza gakera none rubuguku. Hala. Nda. Eko John wimera nka ba Yohana, wimera nka cyangwa rise matama. Nama yangu bisembe ry'ibumoso ndaryibuka. Ni mutoyi. Raka. Gikobwa cyageza umugenzi. Urabizi by'isi bibari by'isi. Niyo mpamvu abantu babyazajya mu ijuru gengira kubabwira muzansangayo. Tuvuga ngo muri abiduniya. Abiduniya babara abiduniya. Mugenzi. Uko mubizi by'isi ndareba namwe murebe. Sore wanjye. Manura. Nibyo by'isi. Nawakandagira muri 15 areba nta nkweto yambaye. Ndavuga ya misumari. Nako wajya kwambuka. Naronje wajya gusora mutambaye zaga habari mama yana kujomba. Yewe, why? Mwana mutoyi. Sir John. Genda kubwira John. All night. Jose. When something's bothering me, I smoke like a fiend. Jewe yo ari kirimo kumbabaza mwitabi bishoboka. Sasa ari wa mwana je nakubonye wababaye. Mbwira niki cyabaye. Wapi? Nabyanze je naza gasuzuguro tango nirizari waka yanza gasuzuguro ko bapfuye. Avutse. Kase nakaye gasuzuguro. Ninde wari kujya kurega muri kiko. Ariko januka abo mwana sha. Ibisazo uragenda ugahora n'igisazo gifite ibondo ryacyo. Yamuze ibondo gice hagati mu maguru naryo ricaye nk'igitafari. Ya gatafari umwitangire cyane. Mwana wanje nukabe kananga. Ibyo nabonye ku bana benshi hano abana benshi n'inanga twituje hano abana benshi nibase matama urise matama twayibona ngo mujyane kwa muganga. Robbery in progress. Rescued 4 hostages and shot the robber. Hari abantu benshi barimo kwibwanya mandagenda nabari mboyenye ndica n'umuntu They even gave me a medal.
It was when I first met my wife. Bamaye umudari nibwo nabonye umudamu wanjye wa mbere. Reka nkwereke ifoto y'umudamu wanjye. Wabonye ifoto ye? That was when we were still together. Aho twatukiri kumwe. Ubu yashingiwe n'undi mugabo. Umva ikigabo hano yewe kirimo kiramutera inkuru. Abagore bakunda intwari. Buriya n'umugore wari ikintu urukundo rwaraje umunsi abona uburyo urosamo. Yarakubonye aravuga turi yararasa. Ni nka Yanga yarashe ijambo muri film. Avugira muri manyeto bigaruka muri televiziyo. Some guy with a corner office started buying her things, you know. Mwana wanjye rero ntuzaba umuswa mwana wanjye genda ufate amahirwe nawe ufatiye n'ihahebe do uvutse fate n'igihebe maze atararenga inkombe uragenda rwose ukacira umuferege muzima. You're up the same tree. Uri mu giti kimwe, you are up in the same tree. Uri mu giti kimwe nkanjye kabisa. Nanjye mudamu wanjye yankunze kubera ko nari narashiba abandi abantu bane byari byafashe n'abatabahe. Chances do you suppose men like us are going to get to be happy? Men like us are going to get to be happy. Ngo abagabo nkatwe bagomba kwishima. Help when it comes to women. Iyo bigeze ku badamu rero ibintu ndabimenya. Well, all I can say icyo nakubwira you gotta take your shot. Go and take your shot. Genda uvura ufate uwo muraso wawe. Genda. What about my responsibility? Inshingano zanjye. Sure. Ndabyumva. Would be nice. Inshingano z'abanje. I bet it would be much better than that. Yewe. Don't try, and you'll never know. Hey. Niwamenye. It's her. Yewe niwe. She's calling you. Naraguhamagara. She's calling you. You're stuck. Ni pejari wasanga kantu kabuto kikanzu. Stuck and you know it. Genda yo kikanzu kabimenya genda ni urimo kuguhamagara genda mwana wanjye genda. Umbe mu nyubako bari batewe iryo joro. Abumva amasasu. Bageze ngo ni imikino. Abicanyi bacaye benshi noneho. Mudamu baramushaka. Ndetse Nyumbako. Ukobwa. Batewe. Bicanyi batari benshi. Wa wundi bice muri umuna we. Uyizi. Igitero. Yiyiziye. Igitero. Baraka namanini. Bamoto. Fight to the Murashi. Another shooter. The Murashi. The fighter. The shooter. Murashi. Baraka. That's just how you looked when you shot my brother. So get ready. Itegure yaciyeho. Yari yiteguye najya batiteguye. Muri magazine ako kanya itana ko kinga. Ifoto munyubako. Ararasa. Niba shuta n'umurashi. Shuti n'ukurasa. Shuta n'umurashi. Kirenge umutwe. Darumurashi shuta. Darumoto. Bari mu cyezi yazi wari mu mwijima. Ndabarasa shandarama. Kirarasira himwa. Shooter. Parashi, bro. Yekarama yewe. Apo yabyumva. Shooter. Murashi n'intoroshi. Uruwo yikaraga imbere uwo n'umugenzi ni babandi bita banyakwigendera ngo murabe banyakwigendera. Kuko nawe yananyakwigendera. Twawe ari mu rugendo apfuye ndeba we. Nabo baciyeho. Bone washanya bicanye none nabona bagenda bagabanyuka nabagabanya bakoze tu ndamurangiza giyeho. Byaye fata indi toroshi kumbuga nawe yari umusirikare muri Red Commandos, Commando Rouge nabo muri Thailand nako muri Cambodia. Yari muri Commando Rouge ni mu Gifaransa kandi koko abantu n'abasirikare babayeho muri Thailand. Cambodia nako ndetse habaye na genocide gusa genocide ngo itagivugwa kozwe n'aba Commando Rouge. Yari umwe muri bo. Yewe. Take this money.
akira amafaranga. Go on, bet it all. Uzakomeze uyakine mu rusimbi umva disi iki kirimo kirapfa kivugura urusimbi. Cyane ntabwo uzajya mu ijoro. Urabizi ko ntabikora. Ni amafaranga y'umupfu washyira mu rusimbi. If I could, I'd bet it myself. That's very good if you can. No. Baraganiriye mugenzi. Uko yarimo kubwira mugenzi we nafata amafaranga yajyane mu rusimbi kubera ka It's man and berry roll mugenzi yararimo gupfa. Yewe ntabwo uzajya mu ijoro ndi bukivuga ibyo rusimbi urimo gupfa. Abantu twiyana turi mu marembera. Good. I bet it myself. None bamurashe arimo kumurinda. How about signing it with a kiss? Wambabarira ukakansinyira ku mutima wenda. Cyapfuye kimukunda cyari cyaranamwibye n'agafoto. Nawe icyo yakoze cyari kimwe ariko uzi umuntu uko yemera akagupfira ibyo byakozwe na Yesu gusa n'abarinzi bamwe. Yewe Ken come on out you cowards. Mugabo mwabe gwari mwe come on out you cowards. Ni cyaba ni cyaba batwe. Nana Bikira nabamura tikirenge. Yapimye igiti umupfato ngutse mwabirasa kana barakarashe. Hey pimye igiti n'umwicanyi. Killer. Ho! You mouth. Muzasha, mugenda bagabo, bose arimo arabyosha. Hari urimo kubitera imibare. Byaje. Kana yakarasha ikirenge barimo wa mushiki wa karimo agafunga igitambara kana gifunze umunwa. Bikanye bari mu nzu. Muri nzu umwe yagiye. Wicyo yakoze cyari kimwe. Ibigabo birimo birashaka kana. Mbere ya TV yarambitse telekomande yayo maze birasa bireba vuba bireba ariko kwakwanya vuba ka televiziyo karaswa na cya kicanyi kindi rugabo ko ruhatarira mipango yose rurajyamo ninde wishe muri muna wanje sha cyakandagiye ka page nako kandi gatuma page ivuga ka alarm kirakanda kigomba kumenya umusore barabona yewe Tomato, uyu numwica ndasanzwe kagwa hasi kiragatora. Cyegere umukobwa kigakanda. Umukobwa agira disi ngo ni wa murinzi we. Iki kigamo n'icicanye batumye umukobwa ni umupfu. Wabandi ureba ukavuga tudurinya kwigendera abantu bagenda kawusanga ni umupfu. Moving dead bodies, imirambi igenda ihagaze. Living dead umupwagaze umukobwa yaraje maze yitanga kuri cicanya agira ngo ni umurinzi we ni ngewe yawe gumi cya kubisa umukobwa gwe hasi umurinzi yari yageje dormoto cicisha umukobwa n'agasaza aho yabajyanye no stars abicanye ni benshi mu nzu barabicanye yabacaniye amatara barangije apayi umva amagambo hano wait Remember it's filling with gas. Inyubako yuzuye gas. Hari gas ariko irimo oxygen nayo bari gas. Ariko iyi gas idasanzwe ni carbon dioxide na oxygen irimo mu nyubako. The windows are all bulletproof. Ibirahure byose ni bulletproof na antibari. Nukuvuga ngo nta mwuka uturuka hanze winjiramo hano. Yari yafunze inzu yose. Hanyuma arangije arekura umwuka utari oxygen. And the doors are locked. Kandi inzugi zirafunze and the doors are locked. Dore umwuka urimo gusohoka urabona ahantu yawufunguriye uyu mwuka usohoka one shot isasu rimwe gusa biratuma inyubako iturika ni bya bindi biba muri bya bomboni batekesha bya gas zisanzwe we're all dead isasu rimwe gusa riratuma twese dupfa byatumye bakuramo za magazine magazine bazikuramo ikikumena amadirishya ko nantibare wamuswawe urankanga Bodyguard murinzi the battle is always on. Iyi ntambara iteka yahozeho ku ruhande rwanje. The battle was always on. The battle? Iyi ntambara. The battle. Is that what you think this is? Uratekereza ni ntambara. Is that what you think this is? Uracheka ni ntambara. This is your execution. This is your execution. Ubu n'ubwicanyi bugiye kukubaho. Ni urupfu rwawe. Rabandi, dore bindi bisuka byafashe gutebe urumwe aragwa yours as well. Nawe nuko and yours as well. Hakuno nyamunini yaravuze abonye avugira. Yumvisha ko na masasa akora uyu munsi. You killed my best friend. Wishe inshuti yanjye ya mbere nta masasa ndi bukoresha kugukubita. Friend. What are you talking about? Uravuga ibicu wakigoryo. He killed my brother. Uyu mugabo yishe murumuna wanjye wowe uravuga inshuti. You're going to suffer. Uyu munsi urababa. Long.
and then you're going to die. More and then you're going to die. Uraba barakurushaho kandi urapfa. Dore wabwire mama shenge ko rero. Agasura ni keza gusa kohereje umugeri. Wumvira mu mugongo ukubise mu nda. Ho! Kishiramo baso tatwiza woganda. Abakozi bagiye kuri boss. Byuma bivayo. Abakozi nta n'umushaka usora isasu ni kumigeri ni kubyuma. Yaba nagere kanje kubajomba kabisa. Kubera ko hano urekuye cyane karimo umuriro ugabana umukubisi urekuye ikintu kirimo umuriro menya ko muri bupfe kubera ko hano hari oxygen ya gas yasohotse mu cyane nyamunini cyuma bakozi yagabanyije abakozi ugabanyije mo gatsindwa mu boss akeneye ari wenyine ashaka yarya wenyine. Only one of us will stand when this is over. Umwe muri twaraguma ibi birangiye. I'm the assassin, but you're just a defender. But you are just a defender. Wowe uri umurinzi gusa nani kindi ba bodyguard bari abarinzi gusa nani kindi. Usirikare no murinzi. Usirikare na defender filime isko defender do muchango. Araka bodyguard kuri soldier boy. Kasi yababanye nyinshi. Bana no gume. Tanje kurani kwa gume kumuka baratambuka tuyama. Jama jole kana mafera bitu bimeza mazobre tupu mafirigo. Dataka nukatati uyu ni defender kusara defender to defend. Defender dataka prime. Hey! Baraka defender para defending kana bwereza ichamo mgengo wa strange attack na tojwe kwa attack baba komando bara ataka nanye ndataka sha na mimi ndaje cyane giswahili cy'ikinyarwanda na mimi ndaje nuko babanye muki gas ni nyinshi kaje akariro gacano baturika kumbe ari sasa mu mazi aya mazi dusanzwe tuzi abari mico bita oxygen wegereye amazi nta mwuka ufite hari byo wagara umwuka cyane nakaba dioxide barwana amazi umsango baraka defender kana umurinzi natanye gukubita umwatati nanjye naja natatanye gukubitwa subwana batakara nawe watoje gufataka baraka defender the attacker. Batonyanga bana no guhumeka utuzo kwati ndagukubita Alaka defender the attacker defender nuka wabateranya bakaba nuka nyubakira punza oxygen nabwo kinjiremo bamazi kubera kabarimo oxygen kubera ni namavu bandika H2O H2O niyo mpamvu bagomba kurwanira amazi ko harimo oxygen bakareba ko bahumeka mama ndagukubita ndayanywa ndagukubita nije uyanywa ahubwo katini baraka napfuye mu kabyara mwe we kubita gica koshi ndagukubita sha tuze ducyanyoye ntabwo nongera gume napfuye bakanyoye kuri aya mazi nambara baka kumazi uyu yanyoye duceye yagiye ukira gutomera unkubita nyanyoye tu yanyoye duceye baraka nari ngujyumeka mu nyubako haba harimo oxygen mu mazi oxygen napfuye bakanyoye ku mazi uyu bakanyoye ku mazi ayasubiraho yarongerayo bakanyoye ku mazi arayafunga ndapfuye bakanyoye ku mazi n'amazi ubona bakanyoye ku mazi betunga ku gafera betu bakanyoye ku mazi rekura agafera betu rekura karobine bakanyoye ku mazi rekura karobine kubita ikigabo maze kirahindukira kiyagwamo dore mucango nambara go the attacker ya by the beat the beaten one wa takara yukubitwa imbako Demunyako. Bakanyoye ku mazi. Ndagukubita uwo bakanyoye ku mazi. Ndagukubita. Bakanyoye ku mazi. Defender. The attacker. Chagwe mubo yagomba kurinda. Gifite Bennett kigendana bayonet. Ngo ni bayonet.
cya cyuma cy'abasirikare byari komanda haruje wakibonye icyana ndaje mutere beriyonete mu biryo ko bavuga igifaransa cyihariye Bennett impande eshatu three-sided Bennett baje cyuma cy'amarasa gitera defender murinzi undi vayi basi amagambo sikia njorosha icyo ni igiswahili cyo mu biryo njoro ngo ni ngwino njo kumbe disi wa mudamu umugabo yaraje ngo ashaka kumutunga yarara data we munzu ko nta mwuka urimo ntabwo azi ko hari abamazemo amasaha abakire si abantu buriya nta bido y'ubuto yaje yisutsemo banywa n'ubuto abakire yaje akurura ni abatindi kumbe bibereye hakuno ibyo babimenyereye n'ibibazo n'ibyitoniye we yaje nta buto yanyoye yumva n'ibibazo birenze mubaho mute we ko mubaho nabi Wait! Michelle, please let her go. Whatever she's paying you, I'll triple it. Sure, ayagwa yose ndakuba gatatu toka mbere yawe over there weshinze Get going! toka marisha weshinze Shot my brother 7 times. yarashe muri munanyi Oh, yeah. zirindwi cyane Now it's going to be my turn to shoot. nijya ukurikira 7 times. inshuro zirindwi 7 I times have millions. How much will it take? mfite za miliyoni ushaka Trade ngahe offer's no good. It's kunyishyura meaningless. sibyo nshaka Unless you want to pay someone to take the first bullet for her. kereka niba ushaka kwishyura umuntu ugafata isasu rye rya mbere aha tata nagenda byifatira Come on. ngwino Take the bullet. fata isasu Sell. narindwi urafata muri mwe ubwo uraba umwishyuriye ndemera niba ari iby'amasasu nyamuhe bakiri si abantu Bodyguard aremera amasasu ariko warinda muri ke na cyacuma bamuteye mu rutugu. There you go. Waje, there you go. Do it. Avancez vraiment. D'accord. Ce n'est différence. Oui, si. Win. Ndimi sizo tuba mahubwo twarazizi. It's almost over. Birasa naho birangiye. Kobwa cyatase kumupima umugabo wandindi umugore ko kukajya gufata. Sasa umugabo bagabo baraje kwari babiri. Umugabo w'umugore asubira inyuma. Bodyguard niwe byari. Aren't you prepared to die? Ntabwo wewe witeguye gupfa. No. John. Please, my God. Ntabwo ari kubyakabaye. So, one more bullet then. Irindi sasu rimwe. Niryo ribura. Kabiri n'ijoro umukobwa nawe. Nawe umukobwa agiye yitangiye cya gisore cyane. Nimwinjiramo. Ngomba. Kobwa mugenzi cyagenda cyane mwitangiye. Umukire maze arebe neza. Abana umudamu we yibereye cyane cyane ku murinzi kubera ko cyane cyane umurinzi yapfuye amupira igihe kirekire barakimaranye. No. Yewe. Uncle Charlie. Uncle Charlie. Ndi muzima wa mwana we. Please. Ntabwo ari uko byakabaye. Kobwa cyora muririye mugenzi. Amasaha n'iminsi byaragiye biricuma hafi ku mupaka icyo gihe Ubushinwa na Hong Kong byari bitandukanye. Igihugu ari ikindi n'ikindi ari ikindi. Bari baje gushimira mu Bushinwa abazanye bodyguard kuva muri Beijing. Hong Kong batanga n'imbunu bodyguard yakoreshaga. Bamuhaye ibintu bimwe mu bimenyetso mugenzi. Muserengwa nyatari barakwereka mu nzira bajyanwa. Umukire yarazanye umugore we ku mupaka kuko ari umukire wa ruswa. Esther. No mugwiza tunga wasaye wihuta kina muri ginani tumugeraho batari bari munenza umupaka. That's the natural instinct. Yego No mudamu. reason for you to feel guilty. Ninjye usa naho ufite icyaha nta n'icyaha nigeze nkora. Kumbe ku mpaka wa bodyguard This is from yasana Comrade n'imyenda. Chang to Sergeant Lau. Sergeant Lau ibi nimwe mu mpano yohererejwe
uwamwohereje mbere yari mu modoka hakurya ni ku mupaka kuva muri Hong Kong na Beijing. Get authorization for Chang to stay in Hong Kong. With all your money, you could pull the strings. Faranga yawe nta na kimwe yamara. Umugabo yagiye umubwira ko amafaranga ntacyo yamara kereka ari kumwe n'umudamu w'igihe kirekire. Uyu nawe rero yakiriye udufaranga mugeze wa bodyguard wo mu Bushinwa. Charlie, this is just between you and me. Ibiri hagati yawe nanjye. It's for your son's education. Ni ukubwa amashuri y'umwana wawe. Okay. Uzakora ibishoboka umwana wawe umwigishe. Ikintu cyo cyohereje amafaranga asubiye iwabo baramurasha ariko ntiyapfa. Yo baba data we icyo cyo niyo azakoreza ku note. Zose zikunda urufite. Stop right there. Mwemuretse we. Niba umurinzi yarari muri iyo modoka. Muri iyo modoka harimo umuntu umwe twese tutashoboraga kubona. Uyu kwerekana izandiko z'inzira. Nibamwe ramwemereye yaceho. Gusa ageze avuye muri Hong Kong, ageze ku ruhande rw'Ubushinwa icyo gihe China na Hong Kong byari bitandukanye. We namfite uburenganzira bwo gucaho ntabwo byemewe. Wishes to return to Beijing. Kugira ngo usubire muri Beijing ni ukujya manza akajya kugusinyira dore ntakasha bagutereyemo ubone gucaho. Kandi ubwo imodoka zirimo ziragenda. He left you this. Yagusigiye ibingibi bagiye kugenda wa murinzi yaciyeho mugenzi. Yabaye umugabo atari babagabo gito. Yanga guhemukira umudamu we n'umugabo we. Yabaye umugabo umugabo koko. Abagabo usanga bakeya ikidamu cy'umugabo kigenda kigakunda umusore ugasanga adakibabariye. Uzi na abagabo bakeya nanjye nyura kubabwira ndimo. Filime isa nawe mugenzi umukobwa yararebye icyo amusigiye nicyo tutamenye. Barakwereka arafunguye. Usanga bake kureba neza kuko yari yamusigiye kagasaka umudamu yari yamuhaye kandi nawe yamusigiye ko yari afite nzabona nkwibukiraho ariko ufite umutima uruwinare yewe nawe ufite uruwinare kabisa yanga we yaranavugishijwe umbe bodyguard wavuye Beijing yarageze iwabo yari umugabo kuko mbagabo bo kuzabarwa barwanya intambara yemera kwitangira uwo yarindaga abandi mugenzi arabona isasu riza akakubwira aha nimushaka mumuhereze mpaniki nawe nuko kagenzi hakurikiramo prison break uri hanze nacikwe n'undi wese nacikwe nico gihe nako kanya tiba turabakunda cyane yeah.